nkahuramo amakuru aho ukaza aho wageno sare so ejambozi ekikuru no gumisereza government nka government abo kwa kintu cyo gukora iwe no basa kwa no gikora nka MC Mokshe Foundation konka n'ekintu cyihanga so mbwena atiwe nka government ukabiri no gishabaki government ine kintu basaba kwa muri aba story. Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko kandi program n'ekibozo kaburijo ahari Nkore Media TV. Mwebare gumana watching Nkore Media TV ekimurukora n'ikirungi kandi nimba jante mugumeho banywani banje mwe nahi muri ningashi abareva Nkore Media TV abari aho n'abari aho mu ihanga nimba kubona munonga ekimurukora n'ikirungi kandi kitwe staff ningashi nkitwe abari kubahereza ntubantu sima buzima ekimurukora mwebare kusharinga mwebare kusubscribinga shanari yo gutaka subscribingire niwe no basa kusubscribinga hasigara ekintu cyongere futambara kurunje munonga erizo nkoko kukimanya ngunyo MC Mashweko nije mu program ekibozi nimba nyine bingi kandi nimba letera abagenyi batari bamona bamwe tubasa kwantu batayayisaho na munonga bamwe bari kuruga mu industry yita ya Western Uganda mu industry yita ya Uganda side ya politicians side ya businessman na hand honda tugenda turukwata yo kugira ngo tubase kwegesa ihanga ritu ningashi tubase kugira abantu abo twabaretera nimwe hagire ekimwe abega mu kihango erizo bana baretera ogun legend kandi binje numumanya binje mutiye numureba mwene soti nkaza kujya tumanya tumwe no gora murebere no binje muri awari ahaburi umuna ati kanure bareta nanka numumanya ogun legend MC Mokshe reka makira bazatura musabareba Nkore Media kandi anje no kora musaro ba fans beye ahasagara tugumize mutengere mu misho sebo nakwakira abarebi ba Nkore Media yes mwena nimbakira basebo nabanya bamazina ni MC Mokshe president wa Mbarara nibiye bintu bye byanje naka president ninye ndikwatwara ninye president w'ekibugeki yaman sebo nakwakira nanye nakwakira Nkore Media nimo bachikwasira kati timukuzuma program zanyu zona ntuzifollowinga timukuzuma timukora ki ekintu kirikiriya kiri ya muzuri okay yes Mokshe ninyana ngo tutandikire hwaho tutandike Mokshe yokweta MC Mokshe otake yesire MC Mokshe amazina ganyine bakanu bakweto amazina ne banyeta Friday Benson obakali bara Richard ago ngo mazina ganje konkago bantu bakagebwa nandanga muntu ndio nizagaruka kuhandikisa za kuteka Mokshe yes ati Mokshe ndio nifukire ryo mugasho ndio kundisa ndio kundaza ndio kusasura school fees gari agandi kakakuyambo bwana gari ainga iwabo kiwayesire MC Mokshe abwenki na yesire abwenki abantu bakakwita MC Mokshe erizina nyoti ndari yesire n'abantu abarukwese hariho wari nyesire no musigazi ati kuruganera izoba ngani nyeta CJ yajya kuruganera izoba oyete Mokshe yes so kuruganera natanga kwita MC Mokshe yes so kuyakwesire Mokshe ate ni washango ine kitoncho wa MC wagitiraho yaba MC Mokshe webare mnonga endongo industry wisha wagitamubwire cyaho industry sobire buna agitayire munyoni manyana aza kubaraje mbasa kuba niyo myaka 25 nariya 25 umwe konka tinkwizukaje cyenda mbanze sitame hamwe okay emyaka 25 ndio mu industry kugisindika aho tukareba ufite ubushongoro bwingi wakora bona ba Megatoni wateraka keshongora ko watiremo bayitanga kurubarama no wakandikira keshongora ko Mokshe ibishongoro byanjye byona ni nyandikira tino rukumpandikira bayina woti nyine no bwire bo kwandika yo nizo mu studio ngira ntati producer tere kihindura aha tukore tuti just system ngoma man chikwetaga na kwandika so you nurgaho zo mu studio yet producer ni impurati ine vibe zatandika katera kagoma akatuhindura tera akati katuteke mwaka tutere kintu kigeno misho Mokshe utantire mu myaka 25 eje iyo mazo industry utambuiza industry wakora uwa MC wakora buri kimwe wakutambuza konkanke jana rebaho complain mwahe nyuma
mostly ombeshongozi amaboko jya ngumokishe nko ka stage ngo mwakwima microphone eshongo gino gigamba uki nyono ajimpire se nchaji bima kandi nchaji bimira kimwe iwo muri imwe no wampire microphone nabunanyambire ba roigi ba giyoni ba habona beshongoza bunyambire tibanyambire mwene hati mwiziro mbwire bubi ndiyo mucyama aho kwa abantu bona buto akwatagina hati bacere nanyi wacenga so hati mwene hati nyo iwe yebuze mukisenda muhire microphone by the home life yenseji tine muntarampire microphone a stage taro ngahura haho oba abantu begura mbarasite so ejo ni wabere MC so ngukwabere tomweshongozi nyoma beshongoza amona babine makantu ko kugira ngo ntabanza stage kuntu kubanza nimba nabanka upcoming ngukwabere jeti twaza kwakira mweshongozi Bright ije stage ngo Bright akenda kwebuzabuza mugamba DJ ntere twahitanga kurubarama ubanza kazina mukizo ngo gite ato mwamhera wajeta nabeta mabura so tine unda mic nyine order yabere show oizere kweshongora izo yishongore wo takwenda kweshongora taha au kwa beshongozi nibingi munonga wacenga na wafuna chance yo kuza stage gikoze ya one oreba ngwi ori munene iroko gendoze kuronda banene abanda ibari nyowe kamagambire tinchirimbire bo kwesengereza tinchirimbire kandi wotagira stage yo tine chikunyamba waza stage nchiyambiwe wacenga kanyo tinkwesengereza ngo za stage izaho wotakwenda bireki ato bobwire tubo kwesengereza no bogamba rari nakwetegereza yoti nchirimbwire bo kwesengereza ngunanka ndebeje nguna tine unkwesengereza iyo mokishe wanoreba industry yetu ya western noreba ngundishe kikugiburamu kugira ngo naye picking nke yo mu central ekikugiburamu industry yateka kuzire one tutukopa abana ba kandi abantu bingire kusanga abari omu industry bagirimo butamanya bakagirwa mu bwenu bakagitomera tebakumanya industry kwe kugenda first of all mbanze nareba go mwana wakozere HIV wati mbara HIV nareba bariyo no batongana n'abasasibu wabori celeb ni byinge byo ine kugumira kuyo ine kumanya koko ine korachi kubikontrolinga iwe nko muntu abo kubori celeb nozagambo ebintu bingi ebyo kora nebyo takora konkiyo kubyakwizira wachandora ingota wacenga omururo tugukwana mururo wacenga na mwenu ngireyo naza polisi Robros twamwihayo nabitamu ba Bob ba Tamario ba leta no gendo reba hati nkogwe Bob chap tinye nabire muhaza stage arabiro mu ngaro zanje konkana za Bob takupa respect sebo aza wano roto ine respect kamwe ni wa muresire kwinga Bobogwe nyoma ya tinkwegambira chintwe kandi tubararugeyo bakagamba Bobogwe akayizo mu ajipo bamuyima kazinda ronganga mukwata yiroki yoze gukora omwanya kare yirokoze gukora konke kitakukizuka nibinje batakubyizuka ba afro nibinje munonga ebinkoze so konka omururo tukurazwa naki konka kirungiro bros bakamusasira ya rugayo konka nyoni ngambira obakabuzo mu baserebo konka wendo tukugamba hawo kake wagambira nshonga ejo ya Robros Robros okwimika akakora mbara HIV yakapostinga ba celeb nabamwe nangwa n'abatari ba celeb bamwe ba DJs nabandi kare okuba okuyabe nabateka yobona iwe no wano kireba nkiwe tugire umuntu norera ngo enshonga je kabeshikire ninge kabetashyikire sometimes omwe kikire omwe kiguyire wacenga inabu kikushasha sorry inabu kikushasha wacenga kandi inabu kikuyamba wacenga kandi kindi iyo wabo taruire abo cyo kigenda ho munonga hati iwe tori mushuma nkabakweta mushuma konka waremeraho wekintu banyeto mushuma abwenkintu banyeto mushuma wacenga abwenki so mwenu nyoni nakugira ngo abuyatiro abinyinu baserebo wacenga so serebo hari aine gambo kandi wano hora ngutokwenda gambo sanofu rugo munsi wacenga na Museveni bamugambaho wacenga so mwenu nyoni ntekateka umwe n'ikirunjo ahandi ne kibi webare mnonga webare musimo kushe ente ikindi nchurugira nko kwetwara mwensi nyoka tarantiro
emizabiruro kwata kwa tobushiki okuryoku no domushiki tostame hamwe buri kibara niwe okunoku wacenga nabwo nikirugira nko kwetwara ubundi nawo no bwakwata kucenga je ngo katebereza nabasa kutebereza reba gire ogo muntu aryati aho kurugira ko kwetwara hona siwe oro kubanzo rya oro akabiro rya oro akashato rya kano ine buri mushiza no hinduraho uyo buri serebu niwo mwine hati mwe nikirugira nko kwetwara manje abamwe bishingare mbagira aba witu bakagambira mami ngundi maraya ninyeguza mwe ntati cyayikirira abwenki bagambiwe nacyo banzo cyebuze abwe ncacyaro bagambiwe nacho inchurugire mitwa emyetwarizo yokora ki yokwetwara mu mbantu wacenga webare munonga kandi webare kutensa hawo no kwaboraho twaberete ryaho twareba wakora Mokshe Foundation abo akiwarigire ko akora Mokshe Foundation nyewe izina ryanjye kandi ebigenderwa byayo nebi izina ryanjye rinkozere rike erike rinyine ni manyangu ndibasa kuyamba yogo muntu atine cyayine mission yanjye no kuyamba wacenga nicyo kureba ni nyambe birema ndebiro hawo ine kireme cyo benohereza akagari ngunaka kari baza kunyiga no leta abagira abine oburemu nakwetegereza tukugira rebirogwi nibingi munonga mu mpire nyoni kosa chance nyino mu abagiga banwane banje so ni kosa chance yo kuzayo na munonga sese murare omushizo gwazanira kumwekera cyo bwa meya aino undebere wa uruko gamboti akagara ko wabirutire sese murari mbuye no mushija ngo guyakatunga mwaka mushitamisamo ni kosa chance ejo kuyakuriya kusakira ababaki abatakwebasa wancenga nanye ndi kubi kukanyo nibasa kuriya nibasa kunywa erizo nibasa kurara ko ncyakare nkifune konkeke kirema ekikuru gutakubasa kutambura so nakora MC Mokshe Foundation kandi nakomana arecho nyine ekivuro orwa mukagoru aho takashyireho je takashyireho Mokshe iwankayiwe gukora MC Mokshe Foundation taino ko rukureba ero kubasa kubankayiwe ino kwero kwikeka kukwatamu ndetse ko muntu yawe nkankahe nyowe esente zinkuteko mu foundation inko sizina ryanje nakujya ninko sizina ryanje abaryo we hamusente ombenwane yanje nyamusente pereza bari batakora ki abatakwebasa wacenga kandi nabwe kindi tinde kintu kitine buzibu buri kintu cyo nakino buzibu ekikuru no gumesereza government nka government abokwe kintu cyo rukora iwe no basa kwa no gikora nka MC Mokshe Foundation konka nekinte kihanga so mbwe natiwe nka government ukabiri no gishabaki government ine kinko basaba kwa muri abastore muronde byanyu tine kinko saba government ati kiru hati banyambeki no basa kujya no basa kugira kubaye ati muri abastore ite tukikiriza muri ebintu byanyu kubira ababarura amabondo nimo mukumanya ite tukikiriza turyansa bwa ruhanga muri abastore government muri abastore kandi ngubiye Mokshe hati government kankubuze no gira ngo ne basa kubura kare miliyoni 10 zo guro bugare 50 kubuhereza ki ebirema manyano rega government nibasa kushanga barino bakora abantu nkoga ko kurgenka Mokshe mugumokwe kare mugume mukora abokwe ko kurgenka iwe Mokshe waje ati konka nanyenye nabantu 50 nibetago bugari nyewe kindi kora ninchikora ruhanga wogo konka ngo ni government mugumokwe no buyambo banyu mu butware mugende mugende nyewe kinkora ninchikora ruhanga wogo tarondizo rero tari ngambira government so ni yeru kumayane na kuyambe takwenda ebireke tukuzire kuguma government niye tukurize so mwene bino ito tukamanyira haso yitu tuyabana baswi tuyaba haso wanenda kutuyamba tuyambe sebo nyabo wota kwenda tureke tureke abo kwana government noza kusaba umuntu oyine budget ya miliyoni 10 akwereze mitwara 2 kandi rukushimangwa ine miliyoni 10 wa ma budget ya miliyoni 10 akwe mitwara 2 ogo muntu nana akweyeho nobwe mureke agumena bintu bi yes Mokshe niyo muntu wakubanza unabanza kureba utakwenda government muyamba kwenda ngo kore cyawo nkiwe ati government kushimanga umwe ndiyo
tekumanya ngo ine kunyamba nebasa ko manya mokishe nebasa ko bane manya ngo mokishe ariyo konka te kumanya konka sometimes nkoko umuntu arikuruga yaka supporting mokishe hato umuntu nkanye nkijaganye mokishe na government yona ninjigambera yona ba president Museveni bani minister bano mamunya imwe mutakwenda mubireke tutire haso twakura na turiyo muhaso yiturona ruhanga bogo mwe mutuyambe mwe mutakwenda mubireke kandi tubesengereza tukubesengereza mugume mugamba amazima ata mokishe kintu kwenda kubuza ho ataho wagamba ho tyo kandi cyandetero kwenda kubuza kibuze iki nkahurira mama kuri aho okaza ho waje no sare so ejambozi alright wewe mnonga okay wachikiriya yega okay tugubuza akutubere tujyaho twareba hariya hanaka hariya the return of MC Mokishe waje hanaka buri umwe yabuzaje Mokishe kandi yakora keke so tuje tukutambuza ikintu kwisahati obutiyonsa kwika ahizo bari yasho entebekanisa yasho eyemerireta entebekanisa yasho ingambira buri kimwe kiri set buri kimwe kibonire ngiye nasanga nyino obuzibu ngumanya nkarwara kuna harwire nasanga abarwire mu irwariro bingi bari kubi najya kankoreyo kasho kanje obusente buraruge muzo mu irwariro mbahe cyo kuriya no bunafuna emitwaro 50 kazo mu irwariro nimbana yamba haba no bunakuyamba abantu 10 wacenga ari abantu bakusibenza ro mu irwariro ari abantu abatine cyo kuriya ari ni bingi nakwata emitwaro yanje 50 tinkuyamba y'abantu 10 nategekaho kasho akasente kona kararuge makaki yes nanye tinkwe marira konka kararuge mukake nshoma hansaho kandi kindi nashanga abantu nibenda Mokishe atweshongorere najya ntatu mwenu kamfune live band mfune event yo murembe mfune umwanya buri kimwe cyo na kiri class Western Uganda tebakarebaga mu ishongozi ekicyo nyena kukibagambira nyena mwize murebe noza kuboro no nindene babizaniramu ninyenda kweshongorera abantu kandi live ebitibye kwehaga practice yanye ngikozire tebakarebaga mu ishongozi imwe mwize niyo first time nimuza kurebe iki bakweta burizo bantu nizo mushozi konkanye shongoraho kisongoro kimwe bibiri nyenda ko beshongora murebe ndoza kure kuri album yona orwa mukaga nyenda kweshongora buri abaro naza kugira tuweza Western Uganda tukabwine mu ishongozi echo cyo ni kikakasa kandi abakira kunde ba stages numunde bantu kweshongora konka ati kukira kuremeraho mbere impora mama kuro ko bari kugira abantu abamo bari kugira ngwe MC Mokishe azabantu bagambira asho yahwiri ne so yari wakozira inyuma yahwiri bagize Mokishe mayangwa torokire yagena ne sente biki so hino ina propaganda ndije impurire mari kugira ngo Mokishe mbone najya ngo sente zara akora umusho ngunanda kuziteka umbantu ngo ahirwaro biki ngona tugire ngunamazima nguningari nakora kakoriyo just ko kwenda kutiya mu sente akirire sente zi ati nabo shows kunka shows tinde makuru estine mugashe cyo cyo kubanza cyabyona kandi cya kabiri wari gambe cyo tina kwesengereza nyoro mati nkwesengereza nintambura n'abantu abagezi iwari gambe cyo ngonda kureta umutwaro gwawe kugumba gureke guma yo mukota gumba arhabara gumpi kandi already nagurize ticket baguze ticket mwena nimbe baza abaguze ticket kuyashetandika wancenga nyoto kuza kusanga nimbona bona muri yango ni nanka ticket already abantu baziguzire so nimbe baza munonga bebare konki wari kubangana so mutwaro gogureke gumana gomuka kandi ntuye nimbe kora tugukubanza umwirwaro nemirundi minye ndukuzayo obugari no bure bantu bugaba wacenga so arhabanda abinenteka teka ejenteka teka ningete yechoro ejo ne yechoro hati yo mutwaro gwawe nakubingo tagureta gumayo gumayo asigare no mutwaro gwi wacenga arona barugireyo tariki roiji ti Paulo bateka hosho ngo barwanise Mokishe bakacece nimuza korere kinde kibakweto mu ishongozi cyo kubanza cyabyona nyotindi common ngo ninyeshongora hana kandi kindi abantu babayambere munonga twine roe ombeshongoza abaryani bingi munonga kongano za kujota roiji za kujota ti Paulo za kujota tenanga abeshongozi bariyo bingi obuno bwire bwo kwereza abana chance abari yuko batakakora gashozi cyo tukugira ngo roiji ngo ti Paulo
ngunanka akatimu ako tino kumakinga sure ngunako kahereza chance abana bakozire ki habariyo nito tuine kwimuka yes nito tuine kwimuka namwe nasho yanje otaka subira roigi otaka subira tu Paulo nyonyera kwa chance abana beshongore kutandika shayibiri mpaka sha mukaga ochenga abana bine kwereka talent yao chonga kugira ngunanka barugire batariki banteka ikivuru nyowe legendary MC Mokshe nyowe nogira ngo cyo rogira ngo abakibakore kintu nkejo nibagezeho kumanyisa ngo nabo bari mu industry ya western baba kugitwara aze kitari cyo nibenda kugezaho kuteka ikintu echo ekitari cyo so kwereka ngo mwenu nubo binekora bo buguma bari na mwenu nyondinze Roigi ejingigambira Roigi nyenda timbeka cheka nanye niza kuteka runako ruyoro nyoniza soze date nanye date ejo nagikwata kare kana kigamba kare nyenda Roigi soze date yakacheka nanye niza kusoza date ninye ndi kumanya yindi teka runako rumwe nanye kirinziri abo kuba munyerekire ngwimwe imwe mwinitma na no winners so ninzire show yakacheke ya Roigi kora soza bro kwezi pap ndio nimbika 10 mpaka niza kuchikorera kora soza date pap na niza kusoza date pap aza tubisani koka Mokshe manya atunore abeshongozi numukira kwerumba kabeshongozi konka harobo rukushanga ngo muntu nyone araga mashweko yabategekere show konka ko yabategekere show ebiro mushanje byo kwa mukaga hija nko muntu ndijo yajya tukonke ebiro mushanje byo kwa mukaga no mangu nategeka Mokshe ni muya musenteze nimba tubasa kora sente konka nyonkanye nkamashweko usanga nasiganya tukonka Mokshe abwacha uri kwija izoba ryenyine akaba roho watasho konka shange Mokshe omwatarwe ari umuntu ndijo muri nyuma nka promoter wategekire show cyo nyenda kumanyisa ngo cyo tukiri haha tarika rugira aha akana amanya show yanjye tariki kana ajimanya abo kugira bine katimu kabo kariya agata ko inangu bari yabimuke akana akimanya arugira yaza owe event y'impangisize yamugambira ngo owa event yamugambira ngo bamwongere sente ngo atakakorera Mokshe owa event yajya nugire hare na Mokshe tinku basa kwakira ki echo kine bwino na tariki nache mugambira so mwene nyowe ndiyo muntu w'amazima kandi ngamba mazima kandi tinkufaga gamba fa echo kintu omwestern tikirimu echo kugira ngo muntu ndizo yargo yategeka aba promoter nabanza yacyondoza ebirebi haroki ebirebi haroki bacyenga konga katima kuna kugambira wenye no genderere kurganirizo turi muri mbarara nyendo genderere akatimu nyenda tukurganirizo ka following kari mutariki kari mu Roigi kari muti Paulo kari mu na mwene Omega we kuyabarugire mbayina bamutere already yes bayina bamurwani sekano Omega nuko kishikituine kaka kaku basa kuya yo Western Uganda yona so tuine kakwataji konka abwejo timu abo kubana binazi wancenga bari ndi bakarwanisa kare Omega yano ko mukwamwenda na ti Paulo yato mukwamnaho wache nibye bakora hatubone bagezeho kunafuyoha Omega wancenga haza nkimo mwa mutarugire mukagamba amazima wancenga aba bantu twine kubarwanisa eje nkora tugiyeho kutwa twagaraka twari Roigi a press conference ya truth yajya ati umuntu toshemereye kwata muhogo ukagiguruza ukagitwara kugiguza uko takagitestingireho abantu abandi babuza ngo iwe muhogo yawe ko tarayibanze kugitestingireho hata kitire kitkozire ti Paulo tutireho ati ya ti Paulo tutireho Shiba yes ati nito tutireho Shiba Shiba karungi so mwe nabo kababikora nito tubikore so nicyo kizira atasho ya ti Paulo tutireho Shiba bawakimanyire Shiba karungi so mwe twenda tubikora twenda Roigi ati ni wagaruka kutayo nito tuteho mpaka reka tukura nabo ko n'iki mukwenda tubahire chance nimukora shows zanyu twanga kubatahira mwe natwe tukivure necho hati ti Paulo sebe mukama wanje oriyo wacyaro ori cyari wanje konke bimukora ni bibi hati tutireho Shiba oyango ikirize Shiba karungi hika tubisane nibe bimukwenda bari munonga Mokshe nane kushaba oyete abarukutureba nenga shabanta abariyo ko bari abarare program eji nabandi bona obete babase kwa nibija ahasho yitiru wa mukaga sebo nyabo nebanyeta MC Mokshe echo kubanza tinkwesengereza echa kabiri ningora nabagezi
ekyakashatu iwano urano ndakureba mokishe kwato omutwaro gwawe izo murebe kandi wano uratokwenda kumureba gumumuka ejo ninjana ordinary omutushinje omutwaro uyo mutwaro VIP ne mitwaro 5 VIP ne mitwaro 5 ni table VIP ni table tinyine mu mwe mitwaro ebire iyo gumumuka kandi wano urano omatira mokishe aya ni mfera amagizi wanje iyo izo ndebe ntandika shay 12 miryango igwire izo mpagire nyona kigaruka timukarebaga mweshongozi nogo wokana nguno mweshongozi iwe izo rebe MC Mokishe kwa kweshongora big up ankore omuntu hatori okwe orinka ori let's ari aheru naenda kwagira nkabana bari aheru naenda kwagira ningashe ari mu bigana konka karara hare hatogwa nabasa futunga ningashe ningana nabari muri mbara nabasa kwa natunga tatiketi no basa contract tingo musijogo niwe no chimato kuchimara cyo nchimara echo baswe kinde kwena ni ababari aheru obabahereze nke namba yawe washemene namba kugira ngo namba yanje no basa umuntu nasa kushome kutera usente onko bushaye watakwasa ku neri na WhatsApp 0 8 15 nkaga na mwenda 8 byona nebikora mobile money buri kimwe cyona nekikora ya man mwebare munonga kandi mwebare gumana watching program ekibozi na MC Mashweko bete nimbagambira ntibanywana bita bankore videography na kore photography kandi abo bakuretire ibintu birungi bakuretire kamera nungi bakuretera abantu barungi abarukwata je mukoro mbene bakire wano no mukoro gwawe ningashoro kwende bishane babase kubana bakwatira mukoro gwawe kandi bafutire ne bishane birungi ubase kuba niwe no hura washemerwa nibashangwa taxi park urukwagwa plaza kandi kwenda kumanya biro kukiraho batera 0 bibera na mwenda 00 ubase kuba no gamba nabo kandi mbase kuba mukwataganaje murukura barukufutereza ikintu cya video coverage barike kuzo muri aba bandi barukufera ningashi bakakora ibintu byawe kuko kashanga byagumane buraburam kirabo babase kuba bafutereza buri kimwe so mwebare munonga Mokishe naneshaba osibira abantu batureba rero asigara twendere program bakaba banje bayiranga bankumire obusinge mwebare munonga kandi takagenzera ninzagaruka mbagambire n'abanywanyi bitu abantu babeta ba Gestic Technical Services so iwe kwenda futeka mizi omunji yawe ningasho kwenda futeka muteyirizo munji yawe basa kubahikirira nabo icyo gomoro muri bakoreje munonga so bahikirire ubase kubana ubugamba nabo kandi n'abantu barungi tibine shonga ningashi obatera 0 bishatatana mukaga 9 ubase kubana ubugamba nabo kandi hasigara bo kimwe cy'kutamburije munonga MC Mashweko ngo mazina program ne kibozi nkore media gumeho otakaragaho ebirungi nebisa beri ari nkore media TV